Ita lepaang laku apan saung nakaladite itu taratuluk laku ngasangapan ngasampuun. Itu cangkang. Cangkang. Ngoco cangkang kita. Cangkang ko olite. Jadi toe mga bae hubungan, toe mga hubungan darah musi bolon. Itu ngasan cangkang. Tetapi eme tungku gi ay bae lite kah. Anak lebeta gua anak kenara salang atau pulimangan. Taramangan ngasang goon cangkang. Ay mo eme mga runggo doong mga ya panggal batang tumbo cangkang ko ngance betei. Itu tara cangkang yang ngasang. Tapi eme tungku konem mga runggo doong tumbo mga cangkang atau menang. Nus api, rang takang, pora raci. Jadi rantang mangan renang cevar undang bulas tombo. Madis devai lu uya. Yo, tabe gula. Tabe gula. Keren primus. One alas ho kakua asik edite maya lat natas liba kintal lambar le jombeo. Kurta usul-utur hamar wanca tujuh musa kecangke. Aya baya kepecing laku orang krewada asik kae one lonto golo kain tanah manggraiho. Ite koleca anak baravotuka ada kemanggraiho ataya do bae pecing aku mopo luta ruku aku sakea tanah arak mangrai itu cayari ataya kuruta bae aku pecing lamia keren primus luta ciri tongka lontua adat mangrai holite one maya pengalaman dite one maya bae aku pecing dite calangan suka tombol itu tong kut bae kalau sagada sekai mau pulau wado pecintang sangat berkian itu mutana mangrai ini aku bahan ketkaeng one lobolino hold calangan centong boli tong tata cara adat mangrai dua tayang apa tayang ini vai kusuk tadi yo tayang ini vai kuta dedeka apa dedeka voe nelu kuta dedeka kaeng kiloveru calangan centong boli tong cow kita pung laring caing amengan ceng kolite tong contoh goet ayaku fokus one goet gitu coa reveng dia tongkap yang mai cokole reveng dapat soalnya anggaplah atas waka tongga itu jadi baling mai ketemu gitu jadi kira-kira itu hari dalam larin cari jadi yo neho reveng gavok di Tetmori yo jadi lemah mas di Tetmori rei camping aku aset jadi ayahku aset yo sebenarnya atalaring hembat bubung atalaring warabaik landing taramangan jadi tongka ho landing dongon les oleh semaga pencangon ebetjang sehingga vintuk sama uvaga mangan imbia gua bengkas laseka ega latang sangeman gitu kalau latang sangasen oleh ite tangan cemu curup enta ite tangan te 15 landing tongka ho kulite tongka ho manga sua jenis manga tapet sing kita ruun kia manga atapet sing landing ledu andi semale mait atau toing itu ingasan sarotoka jadi terkait aku atau morite bo tegirite bo coo eme tayang ine vai ho pecing dak kuaset manga sua jenis ai manga tayang ine vai dion carana dion goet eme cangkang manga tayang ine vai dion caran dion goet eme tungku gitu jadi eme cangkang mangan delite ka jadi baga tombon ga oleh ita lepaang laku apan saung nakaladite itu taratuluk laku ngasangapan ngasampuun itu cangkang ngoco cangkang kita cangkang ko olite jadi toe mga bae hubungan toe mga hubungan darah musi bolon itu ngasan cangkang tetapi eme tungku gi ay bae lite kah anak lebeta gua anak kenara salang atau pulimangan taramangan ngasang goon cangkang ay mo eme mga runggo doong mga ya panggal batang tumbo cangkang ko ngance betei itu tara cangkang yang ngasang tapi eme tungku konem mga runggo doong tumbo mga cangkang atau menang tetap temangan ceng beten de tumbo ay ngasang istilah ga amkina tesuan amkina telun itu sehingga eme tumbo tayang ine vai lelanding tungku toek de mangai bahasa vevet lepaang itu kalan ga jadi tuluk puun la taruna paling kali hiaga bahan hiaga acu like borek lampu baru le jombeo de
ndema dinevai aculai porek itu pertama. Baik. Tapi Ya, baik. Amin gitu gaya keren primus gaya. Mungkin larincain kita hitung boleh hitung penjelasan terkait dengan cangkang gitu deh. yo cangkang. Cangkang maksudnya tayang ini DDK apa kita lonto kilo beru onya apa ngasang cangkang. Kita mangaya Hubungan. Silakan. Mungkin itu kita perlu Jadi yo yang gitu ya Morisina. Yo. Jadi cangkang ko oite memangai pertamaan kia le jombeo lambung baru de berarti manga de istilan ga pertamaan kia di olongo batu jodoh itu mangan ga tombon hiot go boga jadi vevet le salang dangkai saung nite batu tuluk puun laku kali ditet mori puun jadi itu ga star pertamaan de valen kolel morione mai gitu ga ite mau kalah landing ga kalah pulire kolatan jadi mga lapeng de tombo kala puli game te mga ronan boone ada itu main jomel lihat itu wing balen di katong kau ne mai itu wing balen lihat kala puli rekolatan landingnya me belut kali litet moriga no omuing ilur litet mori poro kita diterekon kala data itu jadi adat magarai ho mga kau tombon kiat tongka one mai di nevai itu kudu cakeseng Kucake sing. Game go oi boleh te kala ko ata te mangatan. Lan itu tadi gak poli rekolatan kala itu. Kita lihat bahan itu kita bahan gitu. Jadi tongka one mai ho do akal dia kudut nganceng lo dar sengon. Ai te nganceng tegi mo anggo aku sini. Nurampo di tena krem primus. Du laring cain ngo apa itu gitu. Ngo apa ngasang bedar batu baru ko apa ngasang. Atau pisah lah sing. Jadi pertama bantang bukan bantang lako gua muria itu jadi cangkang pertama lite ata pecing dakku ai hio bawa laku tombon aku ata laring kembet bubung varabai laring cain bul eme ata telu ai ata hitu dingon eme ne ko vale cici telu ko lite teca pertama kope kiat mucurup tecan ga kiat ndeng lepoko emosi bahasa ko on ga hiat ndeng dompet ai to ngan cerun ko pede cau revok cau uvan tera tetua danong ngon cau seng telu situ kan jadi kope hiat mucuru kope hiat atarona keren itu nanang ini baik itu kope hiat mucuru aku hiat ndeng lepo bahasa tetua danong lite bahasa ko on ga bendahara itu yang cerun ya cau itu telu itu ngasang ngo itu buka apa itu boleh tega istilah ga ngotuluk puungong ga one bahasa ya diseta melaju untuk on litega ngotukar cincin tukar kila main itu main ga mangan gede bantang kiat ndema dinevai aku kiat atarona cepisa meu madis bedar batu kembaru kurut dengi lebih olor natas lah barga jadi ya meu mai tengan kedakku ai go di bawah ata kudu tombo jodoh inevai ago tarona ti bali nevai atarona ko itu tukar kila jadi ya poli tukar kila itu litega nitu de mangan star ga tombo jadi ya tetas kintal ketik kintal bahasa ada koon ga jadi game tema ngai kintal kan iyo lain coy po panden jadi ya mangaya kintal jadi one deh litega cayone baru kita ataronaga cangkang ko boleh tega sehingga mak dis de kita hiaga isi telu obo selesai tukar kilai ko tega langkah yang berikut enggak ngotaeng enggak baik bonggo litega italan tema dinevai aku lihat tema datarona baba jodo di secua mangan gede ngotaeng enggak istilah kita gango ujung puu pongolok bu. Jadi bahasa pertama, star pertama dejak dinitu litega rantang mangai. Itu bahasa cangkang. Rantang mangai, nus api, rantahang, pora raci. Jadi rantang mangan, renang cevar, undang bulas tombo. Madis develu uya. Rantang, pora raci, nus api ngotesuan ko ka dion kin bo hiot hiot larin cha ini yo boleh te konem tema nga hitun ai hitu dingo ko to eli ne vai kakku tema nga wajib no velu tapi emengo kita kedar batu kembaru ujung pu pungolo bohiaga berarti mak dis velu uga
rantang mangarundang lebulas rendang leceba. Menarik ini ya, nih keren Prince. Amin gitu kayak coba Gitu. mungkin pumpisi kita ya apa nih tepat. Tata cara ya dua laring cani tadi. Oh. Nujar bang, coba ca tombol itu tonga, contoh apa pak? Gue terbang tiba di sita unemai pa, tongkau unemai dua ngoa telusio bu, ya kopi hio boga, juru bicara gua hiata cawa pak, cawa luni. Ayo. Gitu. Mungkin cawa selawan lawan gitu, coba kita gitu Jadi menarik. ya itu ya itu. Iya, Oner di situ. Oh. Mangan gereris di kau nemai. iya, Mori. iya. Diam ukur kita ya libat itu ya onemane ho. Vale de lakut yang main. Yo. Boris itu mori pas. Laguna. Landing itu. Ite. Jorle salandang kada kubul itu anak kerap lah. Caro dia mengasang. Oh, cara nggak Itu. Dengedel kan musik. Oh, Itu. Jorle salandang kada ku anak kerap babut. Vevet litu apa di mori. Kala di mori. Mangan boleh jonggol tega reyone tala kebu. Jadi ya oleh diom kita ya puun kala. Mais se boleh tega toy. Itu taramangan. One mane ho kot one gula ho one leso ho. Aku mendianak dite. Husur kita lutur dite hopi ka pingitet mori. Nanang kita ya batu bau tuluk puun na kala di mori. Mangan gede valen li kau nemai. Boh itu. Pas. Kala dah kutu. Itu de tong kadi ya. Emeto nganse kole valen goli ha. Tong kala data bo tita atas salah salah ya. Kutrongket. Kudu trongket, kudu ngancelok dan seng. Jo, Itu bener, emetong bener. kadi ya main lurus kat valen. Oh kala dah kutu. Lan emetong kata kudu nanang seng kau main. Ite atas salah baru. To dah kumurin kala. Konem di kamurin to tadi. Coba cara harap di tiamin kok gitu ya Jobel. Yo. Aing kau buat tadi Valeri tet mori itu main boga jadi ya to dak kumuri. Ite. Pecing aku bahayal. Ita lah kulete manelite gula ite atas siram. Borang. Itu taranggon. Ite porong kita ya di tet mori. Ite morin kalah itu ta. Kepok. Van gede berus. Bisa lasing. Jadi ya laseng hitu litega eme aku ogi. Ca saung deseng 50 atau ca saung seng dereng 100. Itu kuta Kurut main kurut mengaku kan godak kumorin kalah. Iyo. Poli kole hitu litega. Mengaku dulu. Yo, aing gitu itu ya bob tedakku, bo itu vale di kono mai. Itu dakku. Lan yo terang ko tadi tega jadi ya dakku morin. Itu teranggon. Ai kudu toe pelaku tong ina mangat ungkala gaku am dakku tung. Landing moriga tadi ka. Itu di vale di kono. Bo kalah itu. Dakku morin landing poli rekolata. Poli rekolata. Jadi ya eme tongkat sirang de one mai te. Toe de koen lihat tegin poli rekolata. Oh. Ata CR rekodata litega. Oh. Ata CR. Saka ba sa jarang. Wih, enak. Jadi ya segitu sonaya baru. Eme dalam titit piang main. Eme bulas titit piang main. Toe dengan cevalen. Caro kak ba pihak. Caro kak ba caro jarang. Landing. Eme galas nava galis nain kuleta piang main. Ite. Itu kita matu yang lang. Landing lema hitun moriga. Lelo. Leha ju senggok tang remon situ. Leha aja senggok tang rumo. Manga cuman le putuak bisa. Ai larin panten ko ote di wae. Itu taranggon. Sangger taung reko situ. Cena idakku tang sepedan. Ngomong di situ gak berarti one putus cepisa. Poli reko latar gak cena idakku tang sepedan one putus cepisa. Itu taranggon. Reko di tetmori ite. Naik ngalis tukang enggak kada danak cemain. Ho reko di tetmori. Bahan kulit. Sangger taung reko situ laku tang suka kuas. Lah pedang cena idakku taung. Tapi pedang sedih. Pedang. Vekit aku basir musim air, pedang sih, kepok. Vande hitul 300. Oh, Itu di kole mangan go silima itu kan go kali tege. Jadi olo toto di daku kala. Oh. Ngan se kole go toto silima ikala hole tetian aku SD. Itu kita boleh apa dia apa kita Oleh itu kole pa dikal. Da tongkau nemai, tongkap yang mai. Toe ho kala porundak. Ho kali dakun tadi kan. To iya anak SD. Ho kali dakun. Salah ho. Ho ikala itu bebet le. Mori tadi kan. Jadi ya to ya ho bokala itadaku. Kepok ban kule deh itu.
Waan ko itu. Jadi itu kita cara datoka onemai kudut ngan celok dar seng ai tengan cetu gimu. Eme tongka di ade onemai. Bacaan kali lihat takoe, bacaan kali lihat takoe. Itu delut na mulas tu silman. Asa itu. Asa ko oya kalah itu tita dit. Eme go terkopi onemai. Yo, oi bawa kalah ko. Ai go kali ki. Jadi ya olorei diarnak. Emat ko optong lak kulite. Jadi bawa tadi te ko ikala amang amakit manganain kamping ite. Gitu. Itu teranggon lelo. Jadi ya tekong rein lami doppelkan. Ngan cede kulen gitu lo tong kau nih mai doppelkan. Poro kita dikte. Jadi kurut bukamu udah terein kat ko. So kira-kira rempang. Jadi ya rempang te. Yo. Itong kaya pemai bo. Tongkap yang mai yo. Coba ditet mori ga doppel ditet ngasang emai itu kudu reya. Kaya ite. Kurut bukamu ditet mori itu reya nain kaya kepok. Wan kulit itu. Yo. Jadi aing gitu. Ayo giboga itu deh paling kermusin lama. Rei leme gi. Jadi ya ngode ka rei yo silin. Basilin ngo silip boy ne vai koga. Molas ko. Cai de kole silili tega. Ngan cede ngo kole tadi ka rei yon. Tadi ka rei no koga. Oh itu emang ngan bukan muun molas. Vale silimain liga. Ngan vale liga silimain gitu. Ite ai bawa aku bolte buka mu landing ka molas ko te mangan bukan muun. Jadi ya itu deh kolemangan hiut ngo oyola tongkat na ite pecing laku anak yo kurut dengan cenga toto nai bakok nih ya ban kule hitu ga itu de latang taban naseng hitu ga latang ya berarti harus mesen agua siut sebelum boga ai kurut buka mudi ka ai langsung jadi di ada tong emenggo valeda kenu molas ko oli tega meto dengan coba bakule so. Itu ngasang cangkang. Jadi emang go oleh tega totok de nai bakok nih ya. Jadi tiba jodoh. Ai go kaliga. Sini mah gitu. Salah sini mah. Go kaliga. Ai totok nai bakok jodoh nih jodoh kinana. Oh, kudut ital bubung eta pancam bagi. Ai tilun kaya baru atas sengit. Itu taranggon ga kudu ital bubung eta pancam bagi. Jadi ya one arekas ga tombo jodoh di secua. Itu gede mangan tukar kila. Oh, langsung ada dua lesot sama laring cari. Itu tukar kila. Jadi tukar kila di onde duhu saksi lepang agungang. Hoga untuk tukar kila kudut ngo hoga jadi rantang manga ragu-ragu na maina dua mai pongu. Tukar kila ata kudut ngo kudut ital bubung eta pancam rantang manga pandebon manuk rantang mai boda tarona. Tukar kila di on saksi depan agungang. Itu ya ngasang cangkang gitu. Terus kayak ini keren primusa langsung buki prioritas buah sinacer buah tukar kila ga lonto tukar kila ga ya. Coba pakai kita pakaian kopi di tiga gua apa gua erbagu molas tuh ko apa lonto biasa jadi ya biasa kan situ litu tiga emen duhu hitui tergantung emen ko bahasa Melayu ho on tiga situasi duhu jam itu. Ai mangap ngo lite ngota yang ko kaget. Sehingga kalau masih apa barang ne baik. Jadi ya tapi eme telo tombo musiolon. Manga sa tatu mga tombo. Coy me coy ite amigot mo proyeko. Gitu. Jadi ya eme ngo o kaliga. Atau wajib harus pakai pakaian adat bise duhu ujung pu penguluk bo. Gitu. Itu ngasa amedo itu du larincan itu du tukar kila larinca dua tayang pertama itu konem baju biasa kan ai karena tuh emang saksi lepang ngaung ata kudut ital bubung eta pancam ba saksi leendem mah baru boneka nampo jadi kata kunci kut ital bubung eta pancam ba baba jodon henu kamping hinana sehingga begitu go cepisa gamai ujung pu pengolok bo kata mangaragu-ragu di sega gitu luar biasa itu ya pecing dakun terkait dagua ngasal cangkang. Luar biasa ini keren plus. Jadi saya rasa sangat lengkap. Hanya ini akan menjadi apa namanya pengetahuan latan sangat lawan itu kita generasi ini uvalus hobi teh. Foto hemogo mamur kut baik pecin kali hoa urutan tata cara da emia punga dedeka pak. Vana luku apa istilahnya? Kungan saya dedeka kain kilo berupa. Dedeka vaya salang vaya tikutin. Dedek salang vaya tikutin. Jadi ya terus boga orangnya tukar cincin ho gitu. Apakah didahului dengan apa? Bantang gue misalnya ayah dengan itu ada dengan itu kemudian pernah ita gue bantang gue buat
Aya sepakat bo. Ko gereng polia oner cincin, oner jari dise, oner lima dise itu po bantang goga. Ore itu, ba begitu data perlu baru. Mungkin tombo tang gitu. Jadi ya boleh ya tukar cincin ka. Mangan gede ya. Taida ndem mau nemai ka. Ngasang da Bayova gitu likang lakas ka. Likang lakas ya sah ka. Polik tukar cincin ka. Sah anak rona gede main ka. Gelar, itu gelar. Gelar ka. Apa Sah mui hiaga anak rona ite boy. Ita pala bubung ita samba buat tukar cincin. Mangan apa gelar lain buat apa gelar yang lebih keren lagi ya? Terkait anak rona likang langkas sapongingga. Lika langkas Sapongingga gitu. Jadi itu anak rona. Jadi ya nitu gede ka yang bantang ka. Oh, nitu ga star bantang ka. Jadi kuduta mai kita titega aku ming anak rona ite ming voe. Itu Revanda anak rona. Kan talo anak rona ni main ka. Oh, Revanda pada juru bicara di sini. Iya. Jadi Revang mingul tongka ni main. Ay gitu ite ka. Yo. Ita selite boga tombos jodoh dite atarona dakui ne vai. Oh, Revang lemah ka. Kudut. Ite muing voe ga petsing lepang agungaung. Petsing kole. La ase kay golo pangagungaung bawa data morin kiwatu bo. Itu mo nga anak ni vai. Dite ming morin. Itu taranggoon. Cepisa ti telejong beo lambung bar. Kepok. Hotuak lat. Oh, tuak lihat. Tuak lihat. Ayah tegi velas sop bo. Jadi vale de la apa lasing na tuak. Jadi apa lasing? Tuak itu lasing nite robo agu manggarai bonen. Tuak manggarai. Tuak manggarai. Dan eme tombo adat atau pecing dakun. Tuwe kita nganceng kudut pakai botol aqua tuak. Karena botol aqua plastik ya. Eme tombo ti tengan cem pandai goleng-galeng ko ya. Harus robo nganceng lontok. Ya, robo. Jadi eme to emang robo di tetlu lasohoon ga harus standar ga cerek. Intin ngance pesek ya lobotang. Kata kuncinya ngancem pesek ya. Ngance pesek ya. Ichi bonen ga, vahen bonen ga tuak. Harus manggarai. Eme naik kawen kafe di tetlu lasoho manggarai ga. Jadi maram na sopi bonen tetapi harus cerek. Nek kalau botol plastik. Ayahku donde kita tuwe vale kaku. Tombo adak emeng ko ocau botol plastik kata. Kepok kamping aku. Tuwe vale lah. Ay to emang ngaya disempo danong plastik. Eme tuwe katlo cerek lerukbo. Gitu. Itu jadi mangan gede kepok bola tuakio litega dari cepisa tite kudut lejong beo lambung baru main ga ngasang ujung pu upong ngonggo itu ga mai pomo. Jadi ya eme to ede tahing nain na kiata muria kopi yang mai buga. Jadi kiat muri mai tai ite bo ravandite. Now jadi ya one aku oi. Jadi ya foto doong di kaku bentang mana. Itu taranggoon. Ravan di tetmori. Cena idaku ipedang. Lan jadi ya bali kampinga isya ande aku isya amal kepok. Van kule de itu. To ede te ili ka velas sonit. Ngance de malek kule tong kaya one main lana kron. To i kita lite leson aku vien. Ngance malek. Ite itu valer tong kapeng mai hiop borbandak. Vali dilaku, kudut ay ko dilaku tong vali kamping isende aku seman ko jadi ya tiba ya anak ditela moris itu ya sinai. Ho di vali jadi lo revan ditet mori, cenai daku pedang mangakat ita tako minggu musi. Gitu. Star itu main ga itu gede mangan hiut go oyolen ga ngo ujung puu ga pongolo. Jadi donde terjadi. Shot go oli tega mai kita pongo ga tu jadi. Bahasa lesohoon ga, melaju lesohoon ga, minis komunikasi. Sote di mengamak di star awal tuga ngo tayeng. Saya ikat ga ay, jadi ayo ne HP ko ga ay, jodon hiya ngokat ga pongo. Begitu te cuma tahu tombo, bekas. Bekas. Dan ngance ko lenggo del mori voe lemori mai piang mai situ de. Te bayar sebarang hal ngance. Ay tep mah hubungan. Ay landing emetung kulitega. Tuh aja dimulisin nu aku senana ay boy aku kisme wajib bayar gitu itu pati itu boga keren primus jadi ya makin nata ya onemaya apa tukar kila hokin aya tukar bukila so gitu tukar kila boga ya
Mah kuliah arding tumbur kuliah tongkak. Ayo. Tongkak mai tongkak luta ai polis pongor buat tok boda di sia apa ga di sia calon boga calon boga. Calon hewa dua apa yupa dua itala kedua apa nga ujung pupong lobo yupa dua kali yupa mah kuliah penjelasan. Apakah penjelasan yang sama juga diberikan? Mungkin ya tumbuk itu. Jadi ya MO tentang tukar kila larincai. Empa ya. Tukar kila larincai itu. Itu di manga syarat dan derabang. Oh. Tara tu di manga. Itu di manga maki dikat atarona renggrone bara. Duhu poli pongo kaliga. Jadi itu de mangar padang revang kamping isen wag sinana. Tema tuing-tuing gupa nikah koe apa kola ho poli pongo smi oge. Gitu Beda eme poli pongo. Oh, beda. Eme poli pongo ite mangar bang itu. Tapi eme tukar kila duhu lari ngota yengan. Kudut pongo kudut ita taur jo do to di mangar bang. Ai to di mangar sinagung CR barang. Itu alasan karena to di mangar CR. Oh, sehingga tema kewajiban. Paling kali ko boga tukar kila pertama ko ata kudut ita bubung ita bancamba tombor jodo di secua. Saksil ande mar de inevai. Tapi eme go oga mai kita pongo ga. Itu kede mangan revang goga. No. To yung utitong. Ay host di italamit dor pangagungaw. Asek ay golo. Ise inang ise ipar. Tombo one bantarehas kede jodo demi. Ay istilah kilo yo iba one apisa dua. Tukar kilo dipis. Ital pangagungaw go. Ay mangap bantang dia ya coba kena kiat ngarana pa kang pinga asek ay golo pangagungaw. Itu kede mangan pedang revang. To ngay hau de cepisanu. Adat manggaray ra umrangan ka. Oh, itu amia toy apa? Apa eme toy ngaya inevai? Eko vai la. Ngong litega jadi gonghot betan terlahu ngan cena vai. Toy bampak. Itu kita dia kaven. Itu kaven. Jadi ya eme toy ngaya tarona ra umranggan kaba. Kabang galurang. Kabang galurang. Kabang galurang. Kabara umrangga, kabara umrangga. Itu yang galurangga, itu eme toy ngaya tarona. Eme toy ngaya inevai ka. Eko vai apa? La pudo apa? Pudo va. Jadi itu litega gereng du poli ujung puu punglo. Landing dua larincai yo tema kewajiban. Tema ngarapan situ. Sama ne ko bahasa la sohoon tukar kila pertama itu lite istilah surat tahoon. Itu tukar kila ya. Intin kat bota kena brumus. Kut baela bubung eta bancamba babatiba. Tibaya po. Singkat tuh mangaba bang kole lembaru emengo oli tege konem te di pongo dia mai hiata tarona ya goleng loce gal tangi tema bang lembaru. Oh. Maki di kau on po. Gitu itu taramangan start pertama. Apa main goleng loce gal tangi. Goleng loce gal tangi. Tek maba bang lembaru ko oga bagian dak kumi ko oga lebih dak kumi ko oga. Ay itali ka lembaru ho duhu tukar kilan. Tapi ata to mangan kita ada lasoho oli tega. Itu kat mangan jodoh langsung kat sekaligus duhu ngopo ngo agu tukar kila sekali kat. Bahkan adat manggarai ko oli tega. Olo pongos tombo, popongos jodoh. Olo tombos putus ulti. Hitu ata yang go on laku lite atang go on laku level kita ya nu kena tara game itu jo untung anak ini vai ho aku kyo pongor tombor me uga polis pongor ai poli putus litegi poli putus itu pomangas tukar kila atapas nda atapas menurut aku kila boleh menggo oleh tega dua istilah ya batu bau tuluk puu pertama hiyo tukar kila sise sehingga konem olo tombo titega konem olo tombo titega jadi poli tombo ujung puu pongolo boga ai jadi ya oleh pada Itali tetos emene hotai hitu ga ataya iklan kudu ital lavado hitu ga formalitas termelajun ga ai poli tukar kila sebelum duhu ujung duhu tuluka pu batu bau hiu jadi hitu atanggoon laku lite ya jadi ya tu kita mangaon cumang none beta naidaku di olo pongo stombo itu po tukar kila. Coba kita jodoh, berarti jadin litega emenego secara hukum litega, berarti jadin anak ini baik hoga dipaksakan. Atau pas boga Itali te bayu juga. Pecindak kun lite atau pas, duhu stara batu bau tuluk puuna ita bebet kalale salang tukar kila. Sehingga duhu pongo cepisaga,
kudut iklan ita lava doga konem olo tombo tita jadin ge olo ujung pupung olo borga gitu tuh. Luar biasa. Gitu. luar Itu biasa. ataya petindakun. Baik. Gitu. Kembali dia, tiba dia, latanta sanggada penjelasan di Krem Primus. Jadi ya, ini masih berkait aku apa kit. Ya, dor tahapan apa sulit Yo. ya nguatang. Saya ini apa buat ditirmo ge sampai one apa yuk tukar apa yuk Tukar kila cangkang. Tongkap yang mai cangkang. terus olon kalau itu buka poli itu ga misalnya poli tambo bantang gitu. Cai ge dulu so apa ge. Ada suatu poli toko apa istilahnya. Jadi ya itu ne yang mau jumpu pengolok apa Pokoknya sampai tuntas dari urutan. urutan. Jadi ya polik dia ujung pu pengolok politika. Jadi ujung pu pengolok boho bahasa pengoho olite. Maksud aika dande ita data kuela soho. Maut pengono kita ini baya gotarun. Padahal di situ tatu ada nong lite. Pongo da tombo. Hia boe aku anak rona. Pongor tombo hoga putus, ngong putus. Pisat piantana, pisat onen baru. Pongo tombo hitu. Jadi blema hitun ga, nitus di bantan daga. Istilah riket vie riket vie arkoka lesoa istilah ya bagal. One paang kita gede hia lemai cipsaga. Nitu di mangan gede curu ga. Ai istilah itu ga jadi ya cikat kina bagal ka. Jadi hitu lite emeda tahu bala sohoon lite ga. Jadi ya istilah ya vagal ho lite ga gereng leak pak laboa kalaya poong ruata buaya raciak pa polipongo vagal dega jadi ya gereng le labo kalaya poong rua buaya raciak itu kalimat dia itu kalimat poli ga tahu ngapongo lite ga gereng le jadi ya buaya raciak pa buaya raciak tuki. Jadi ngong gitu litega jadi ya gereng kita ya pagat manga usur rumpu di litel haing kabe itu apa manga ngasang ga cikat kina bagal kaba itu ya pecinga adaku na berarti boga Krem Primus jadi urutan buat ngolakwa taeng hiu boga pertama dua ngoa apa tukar pengasang ngoa tuluk pu batu bau jadi ya kalau itu ga ngau kalau tesuan ga pongo ujung pu pengolok boga kemudian yang ketiga litega dua pongo ya mau kewasipan apa yuk mangan toingga so kira jadi ya apa contoh toing atau pas na one kayak kilo latan nana latan tayan jadi ya toing one ya pongo olite atau pas kanan diga neka bela mata kole neka rambang apa neka nai rambang Bali ga neka tukar rambang sua nai rambang Bali tukar rambang sua salah satu di secua cing dia tawa ubatana yaitu atatalan cuma sudah ba ubatana ko ulit ga cing hiat coba tukang pambara cing hiat ata yang ko oga jadi olo kolek jok don ga yaitu ngasang hiata istilan ga hiata ba ubatana itu taranggon hau talak katakan ko ulit tala ngasang tala iyo tala emenggo coba tukang ngampambara. Itu istilahnya. Coba tukang ngampambara ga. Bau watana. Coba tukang ngampambara ga. Jadi kata kasar ga bau watana oke anak dani. Itu taranggon. Cing hiat coba tukang ngampambara itu dia batik tala. Eme atarona ta coba tukang ngampambaran oke kolei nevai. Jadi ya adat Manggarai lite aya lampek 5 piteta adat Manggarai holite. Kabang kalurang. Kak ban gitu tapi one putus enggak. Lipat 5. Eme putus 100 juta kenuho oleh terutai. Eme ite kata oke kolehia berarti 500 lipat 5. Ay lampik 5. Lipat 5. Dasar karena lampik 5. Dasarnya lampik 5. Itu emang lebih lemah lampik 5 di manusia. Istilah tada tetu akhir ndo Orlando ne hoteu te ne homuku lampik 5. Harus lampik 5. Berarti lipat 5 dia boleh main deh. Ada putus. Ame 100 berarti jadi 500. Jadi 500. Ame hianana. Dan hitu ngampambara. Coba tuka ngampambara. Jadi ya dami hitu liteolo pernah kami. Baseng tuenga ine vaidan.
Baseng ngo apo ngo 15 juta, du koler ka 30. Ogo nga ini bay. Pernah kan? Oh. Pernah kan. Berarti, Jadi ya konen eros de la de talarikan nu gitu. Tetap loer li tegala te pakai dekku. Itu emeto yang ini bay. Terus, Emeto yang ya tarona oh. harus lipat 5. Amin, Ay istilah ya itu- pagiop Oh, ya. Jangan pindah jarang ngarat ya litigi. Oh, itu istilah. Istilah kita tarona ga. Oh, jangan pindah jarang ngarat. Sebutan. Poli cakole itu tara jarang ngarat. Ngarat taruh nata coba tukang Ngampang barang harus lipat 5. naik rambang balik tukar rambang su. Ya, kita lipat tahu. milah, Lipat 5 lima dia, lipat 5 dia. Ay istilah jangan pindah jarang ngarat. Oh, itu istilah gue. Jarang ngarat kiaga. Jangan pindai jarang ngarat. Ay go tara ngarat na poli ko tsaya ololo. Ololo. Berarti jarang ngarat. Mene ko diktel sohoon ka. Lang boran kya oy. Siga ay bumal balap bibili may lapik 5 dito sa Malaysia. Amin ini vai kalau buka. Inevaya tapi sidak kunti lipat suah. Suah ya. Suah. Apa terbeda? Jadi neko ataya la nukdakut gitu. Nukdakut ay tarabeda. Tarabeda. Kiat inevai itu yang nganceng kurut la nakica ago derajat dataro.